technical difficulties. Hello! Eto! Sorry am hwnna, dy'r microphone fi ddim yn gweithio. Ond fi gyda even gweitha I ddweud I chi. Ni gyda Brad Lewis. Brad Lewis? Ashamed. Dyma un o jokes fi am dau creisio. Two crisps were crossing the road. One got run over. What did the other one say? What? Oh, crumbs. That's what This is another joke. Pan wnaeth y iar croesi'r hewl? Pam? So mae chi cael revenge ar KFC. Okay, that's enough. Get off my stage. Dyma Get off my stage! Hello, eto. Fi ddim yn gwneud hwnna eto. Ar ôl y jokes gwarthus yna, ni gyda rhywun dda. Russell Howard. Fi efo un joke really dda. Un joke. Doctor, I've got 59 seconds to live. Doctor says, wait a minute. Get off. Ar ôl Russell Howard, ni gyda y person gorau yn comedy. Y gorau fi'n edrych fyny I. Yr un mwyaf amazing. Fi di anghofio enw fe. Harry Hill. Yeah. Fi'n cofio am Harry. Yw y gwallt, y sbectol, a'r coleri. Diolch yn fawr iawn. Okay, so, rwy'n hoffi gyd ni, ond oedd chi ddim ond un way i ffend y mas?